Away. Die is Briekop Lyrica Reactions. Ek is Keister Black. Greatest reactor of all time. Welkom by Briekop Lyrica as jou eerste keer. As jy reeds was, welkom terug, né? Julle weet mos, julle wat al reeds was. Welcome back. As jy nog subscribe het, please feel free to subscribe. Hy subscribe knop is onder eers en rooi ene. Al wat jy moet doen is klik subscribe. Ons is op pad na 7.500 subscribers toe. Baie dankie vir al die subscribers. Baie dankie vir al die support en liefde. Dankie vir die comments, né? Really appreciate it. I really appreciate it. Julle weet mos radio eerste rivier. Is al die informasie. Wat jy moet doen is doen wat ek altyd sê. Doen dit net. Vandag react ons op Mr. Sean Dion. Sean Dion, né? Sean Dion, formerly known as. Die man het ook klompie aliases. Formerly known as the greatest. Ek gaan nie die name noem nie, maar hy is nou net Sean Dion, né? Die track se naam is alles. Sean Dion is hy gospel. Kom maar sê maar gospel artist. Ek weet nie waar ek categorize die man homself, but very humble guy that I love, very respectful guy. Kan hoor na die spirit. The fruit of the spirit you can recognize in Sean Dion, né? Very important. The fruits of the spirit is very important. Maar dit bedoel ek, wanneer iemand 'n kind van God is, dan gaan jy sien, jy gaan self kan sien, hy bro, hy's 'n man van die Here. Hy's 'n vrou van die Here, hy's 'n kind van die Here. Just because of the way they are, you identify Christ in them. That's the fruits of the spirit. Nie 'n braaf wat sê ek is 'n cake mensie, maar dan sien jy wat hy aanvang. You know what I mean? Die track het about 'n dag of 2 gedrop, die song se naam is Alles, né? Apparently ek dink Far Beats het die beat gemaak. En dan Matt Levi. Matt Levi is nou in die videography. Shout out Matt Levi. Nou, kyk gou wat is met hoe ek met so works, but ek weet die track gaan nice is. Ek is in die palm van sy hand. We gaan agter aan. Domestic violence. Julle was anders. Uit my hele lewe kom verander. Ek het alles. Ek is in die palm van sy hande. Julle was anders. Uit my hele lewe kom verander. Ek het alles. Uit my hele lewe kom verander. Yes, man. Yes, man. Ek was een skande. Ek het alles. Uit my hele lewe kom verander. Sean Dion. I feel the anointing, bro. Let me tell you. Ek voel die anointing hier, bro. And I know when the anointing shows up. I'm telling you now. I feel the anointing right here. The way that it sing, the beat. Hey, bro. He is blessed. Ek was een skande. Manne sal moet wise up. Sê die manne sal moet rise up. Manne wil kom wijze. Ek die pen. Nice teacher, Godfident, né? We walk by faith, not by sight. Op my God, my Vader, my timer, my diamond, my idol, my Bible. Die anker, die answer, die antwoord. Shit! Ek was al ook oral van 'n spoor af. Ek het misgetrap, toe begin ek weer van oor af. Maak ek use van my ore. Lewe vir die Here, nou sê ek weer gebore. Sien die Rebirth. Kode, ek se kind van die koning. Ek beloof dat die Holy Spirit bly in my woning. Dit bly in my woning. Ek liewe vir Jesus. En die duivel van hy is die wieder. Yes, his hand my feeders. As net Jesus al in julle speakers, jou speakers. Ek is in die palm van sy hande. Yo, die brother. Die man sê acting. It is convincing, bro. Die man is kwaad. Man wil niks met die woord te doen as hy. Kyk na. Hy is genuine acting, hy, bro. Julle was anders. Uit my hele lewe kom verander. Ek het alles. Uit my hele lewe kom verander. Ek was een skande. Ek het alles.
gewoon van die basics. Hij is amazing, hij is een great big. Jenne wat altijd uitstik, en die kan zij vies, zo wat gaat zij kies. Zijn broertje kijkie, hij is die flavor, kam en thuis hem, oud zijn meisje, daar is die tijd, die please be wakey. Was er zo pad. Sorry. No draf, no honor, blaf, no wat, no ik ga vast zo aan, no ja, zo wat, no. Wat telefoon, doen we telefoon. Ons doet dit zeven. En ik lieve van Jesus. En die duivel van hij is die wieder. Yes, is handa bij vliegers. Als net Jesus allen jullie speakers, zo speakers. Ik was in die palm van zijn handen. Jongen was anders. Ik ben jullie leven conferanten. Ik heb alles. Ik was in die palm van zijn handen. Jongen was anders. Ik ben jullie leven conferanten. Ik heb alles. Ik ben jullie leven conferanten. Ik was een schande. Ik heb alles. Ik ben jullie leven conferanten. Ik was een schande. Ik heb alles. Man, oh man. Sean Dion, nee bro. Nee, die anointing is in die song bro. I must tell you that. De favor, die anointing is in die song bro. Want ik heb hem hier gehoor. Ik luister hem ons nou hier. Nee, my bro. Amazing. That is amazing bro. I definitely feel the anointing in that one. Met Levi. As wat jy is die. Alles is die breakout. It's inspired by his power, testimony, once lost sunshine of God, radically transformed his life, even saving him when he was on the brink of death in the ICU. The song reflects his deep gratitude and commitment as he now gives God his all. With its heartfelt message, catchy melodies, and memorable lyrics, alles quickly resonated with listeners, soaring to #1 on the radio charts. Oh, I was wondering. Ik wil het tegen mensen net terwijl ik geluisterd naar het. The track was written and co-produced by Sean Dion, executive produced by Far Beach. With stunning visuals, Matt Levi, yo dog. He's quiet, Owens. Really, he's really quiet. I hope, I know this guy is gonna continue with his positive, beautiful message, and he is niet, not we are not ashamed of the gospel of Jesus Christ. And this my swat in karat broody. Shout out Mr. Sean Dion. Daar is het vir dit breek op dat ek guys te black. Stay black.